Brother. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: "Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kazzaba bis-sidq ijja'ahu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Umatud naisab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan in suara ini. Adapun in ayat ganap pangadjian. Yatud namu maun padarat sing kamu. Ayat hikakatluan tagdua. Pa ayat hikakatluan tagupat. In ayat nasabut Asuratul Jumar. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat ini ulung iwan lasa sin Allah ta'ala manusia. Sumarawa ingka matauran si manusia. Di maingat kaulungan. Iwan di da maingat magulung. In maingat da kaulungan, iban maingat magulung, amuray mga sila, miyaga da pamandu, tingkanabihan, iban karasulang. Dahil nga mga gulalan nila, bar-iman usog, iban bar-iman babay. Mga anak ka po, dahil nga tanim parman sin Allah ta'ala, amun papahalian kato taniw. Daing ha katan pahalian amun na imbiyata sin Allah ta'ala
Fiha ayatin. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ingkatan mangi taon mangi sangi wayroon mangi marayaw, ingkatan mangi saon sangi isin nagbaita yan Allah subhanahu wa ta'ala. Hinda sila yan mimman adlamah, amuna mga sila ng laog. Liaugan nila imbaran nila, tudyo patuhan nila, tudyo pa pamili nila, tudyo pa pagkahin nila, tudyo pa kabuhi nila, aula liaugan nila yung pakamatay nila. Hinda sila yan. Firman sinallahu ta'ala, mimman kadzaba 'ala Allah. Amoy mga sila namuting patuhan. Hinda sila yan in namuting patuhan. Minal kafir wal fajir. Amoy mga sila kafir. Amoy mga sila daruhaka. Amin mga sila nanay kurire nga kabayaan sinallahu ta'ala pakabayaan nila. Mga anak po, banging katan mangi insangi amunin pagputi. Pamuting pa Allah subhanahu wa ta'ala, pamuting ha Quran, iwan pamuting ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga anak po, piyagmulkaan sinallahu ta'ala. Inumat na kauna rin kato taniyo. Dahil nga sabab piyagmulkaan sila, namuting sila patuhan, piyang himuting lain naraak maun kanila sintuhan, iwan piyang himuting nila insulat piyara maun kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Imbiyun na nila rin kanila, imbiyun na nila kaginusunisunan nila, imbiyun na nila pikilan nila, impiyag kahakaran nila, kabayaan nila. Kadzaba 'ala Allah. Yang himuting nila, nagpapanjari kanila. Wa kadzaba bisidqi ja'ahu. Yang himuting nila ibunal, sindi matong namaun kanila. Hisiw yang himuting nila yan, Nabi. Iwan cinhiatud cin Nabi maun kanila. Mga anak po, sa taud-taud mano siya masa na to ini, taon na to. Bukun taon na to lupa. 4 taon na to yung kahalan. Sinji matuha sa mamasa na to ini, ampa na to ipag-inu-inu. Ipag-inu-inu mo imbaran mo. Nung mubukod na ba ako ni putingan? Bukod na ba ako ni putingan patuhan? Bukod na ba ako ni putingan hanaraak man kako sintuhan? Mga anak po, min ghairi tadabburin wala tafakkur. Wala nila man diungdungan, wala nila man pikil marayaw. Inding Allah subhanahu wa ta'ala, indiungdungan nila, kahalan nila magkahi. Inpikil nila marayaw, kahalan nila magkahi. Indeng hatuhan nila hantara nila iwan sintuhan nila, wala nila tudpikil marayaw, wala nila tudyungdungan marayaw. Way nasangi
jumatukan nila. Hakabuhi, iwan hakamatay. Waliyadu. Mga anak po, pamansin Allah Ta'ala. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin. Pagkakakaran si manusia dunia ini. In aun sulga, aun nalka. In sulga, kaya kahatihan nila sa rayaw-rayaw paghulaan. Paghulaan sintaw marayaw. In nalka, sangi-ngi paghulaan. Paghulaan sintaw mangi. Tumagawa, biya way inu-inu si mga manusia. Imbar iman, piag inu-inu niya. Diungdungan niya marayaw, pikil niya marayaw, ingat niya marayaw, iamalan niya marayaw, inday diin. Inday hamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang himutingin atay niya. Itikad. Wala nang himutingin suara niya. Wala nang himuting inhiwal sin pito ang gauta baran niya. Dahil nga sabab yan. Kaya lasahan sila sin Tuhan. Dahil nga dunya sambil paadlaw ako. Ada po ni mga sila ini. Nangimuting patuhan. Nanghimuting hanaraak sin Tuhan, Nabi wan Rasul. Nanghimuting hakitab hiatud maun kanila. Ingkatan mangiin mga yadto sangi-ngi waliyadu billah. Napagka sila sangi-ngi ipapahati. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin. Wala niyo kakiingatan, imana kiingatan. Tak may tayad na biyan. Mga anak po, ipagmaaruin na tuwing kabuhi na to. Kanalun na to marayaw kawan, takupat kajamin dunya wukun pagulaan. Impaghulaan na muna induay ni. Ada kala panal ka, ada kala pa pinal ka jahannam, waliyadu billah. Dahil nga sabab yan. Imbar iman usug, ibambar iman babae. Magtangis sila. Sa buko ng pagtangisan nila, gimwa intubig luha nila. Sa pangatayan nila. Magtangi sinatay nila, buka hamul ka sintuhan. Magtangi simatan nila, kuyag, haririhilan, tutungbasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, manganal kita niyo marayaw, sabab yari na kita niyo hamasa, ingkuliling na to, pataas, pababa, pitna. Unimma na simpit na yan, tatandasan. Unimma na sin tatandasan yan, ipagpataod sing karayawan mo. Nakataod da yung karayawan. At tatandasan, amura in bar iman usog, iban bar iman babae. May tayad to, nangandol sila patuhan. Way sila nangandol pabaran nila. Way ramisan sila nangandol papagkahin nila. In pangandol nila harap sadya pamahasot si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Maswan lil kafirin. Paghulaan si mga sila nanghimuting patuhan, nanghimuting panabi, nanghimuting pasara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuna im mga nagkupur kaniya, amuna im mga nagdarwa ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, jahannama maswan lahum. Kayo, halawm sing kayo impaghulaan nila, waliyadu billah. Mga anak po, balikan na to.
dungdungan taniyo ing kabuhi taniyo. Wa satajtami'una indallahi lil hisab. Punun sin Allah Ta'ala, kakausan niya punun. Wairoon mahunit patuhan. Punun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadarat niya, magaudit, magpangasun. Kaya nga sabab yan, palman sin Allah Ta'ala, la yus'al amma yaf'al, wa hum yus'alun. Tanto ha, pangasubuhan kau sin Tuhan. Ay mo na pangasubuhan Tuhan, may tamo kuriya aksimbihan iwan usinang ini. Bang mo'y pangasubuhan biya turagbus, pangasubu may tabihinin sub ko ini mga unkaun. Dahil nga sa babian imbariman, masub na sila pagkaon masarap, sa lawi insub sinjantong nila tag-ipon, magtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab muna, kaya sarapan ninatay nila, hawala pa kaya sarapan ninigad simud nila, masarap, iwan marayaw, in magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po, in sumunod pa man sin Allah Ta'ala. Walladhi ja'a bilhaq, والذي جاء بالصدق وصدق به. Paman simahasut simahatinggi. Amuin naraak na maun. Nagdarasing kasabunalan, hamunaing kanabihan, iwan karasulan. Alladzina ja'u bis-sidq wasaddaqa bihi. Piyagkahakaran sila. Hinda sin nagkahakad kanila. Al-mu'minuna alladhina saddaqu bima ja'ahum bihil anbiya'i war rusul. Imbar iman usug, ibambar iman babae. Piyagkahakaran nila. Way piyaglukatan nila. Way piyagdiskasan nila. Impamung nila, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. O Tuhan na mo, amin piyara mo hanabi, iwan rasul awla-awla hanabi kahinapusan, iwan rasul kahinapusan, sami'na wa ata'na. Diungog na mo na, pagkahakaran na mo, pagkahakaran na mo, way pagdiskasan, amalan sinatay na mo, amalan sinsuara na mo, amalan simpituang gautakbaran na mo. May pagkahakaran na mo, inday kayo. Ittabi'ul mursalin. Ay sadya ka mo makadhay siyo-siyo. Sa kawain akaran niyo. Amura ing kanabihan iwan karasulan. Mga anak po. Za'a bis-sidq. Naghatod maun kanila sing kasabunalan. Intimay ma sing kasabunalan. Amura imbar iman usog iwan bar iman babae. Pag kanila tiyay maing kasabunalan, yastahiquna al-karama war-ridwan. Anugharaan sila sinallahu ta'ala. Indua karayawan. Uno indua karayawan yan. Al-karama. Anugharaan sila karama. Ini karwa war-ridwan iwan kuyan. Magkakunahan kita ni usindua ini mga tuan. Hauno na to ini madawhan. Di na to maka barangay level. Di na to maka hawla na to. Di na to maka nasyonal. Di na to maka internasyonal. Di na to maka global. Maka na to sadyayan.
apabila iararan na to in Allah subhanahu wa ta'ala. Amin naraak niya marikato tanyo aula-aula hinapusan nabi iwan hinapusan rasul. May tayad to. Yan ugaraan sila simbihad turagbus. Piyak-kuyag nila inatay nila. Piyak-kuyag nila inakal nila. Piyak-kuyag nila yung pituang gauta baran nila. Hakakuyagan biyay sing kanabihan dahing hatuhan mong kanila. Mga anak ka po magkakunahan kita niyo hamasan na tuwin ni. Aming kakuyagan pabayta sintuhan yatod sing kanabihan iwan karasulan. Ada puning kakuyagan hantara na to magkahi. Nagambulda. Naita, aun tiyo-tiyo aun mataun. Ampay kakuyagan day nga Tuhan. Imbar iman, piyagkakahagaran niya. Kadarullah. Aun tupungan din kan. Dahil nga sabab yan, tiyo-tiyo ukira. Sarang-sarang ukira. Mataun ukira. Way parimatong ukira. Indeng hatao. Ang kabulan, mahinang sa jarwa bulan. Uno na bahalong nintiyungod ka ito. Tahan yan mga to. Mamung pangkal pabaran, mamung pangkal papagkahi, mamung pangkal pakataan, imbar iman di. Unim pamung nila, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. O Tuhan namo, ing kami ipon mo, magmalila kami. Uno-uno na intiyungod mo kamo, bangaundakan mo, hinangon na mo, bangaun liangan mo, tangkisan na mo, bangaun peratong mo, pagsaban, hipagsukul. Amo yan, yung panindog simbariman. Dahil nga sa babian, ingkatan dumatong kanila, bang sila ratungan sing karayawan, magdurunin dayaw. May tayad tuwang datong sing karayawan, bang dumatunging karayawan, magdurunin dayaw. Napakay nila dua karayawan. Dua karayawan, karayawan de nga Tuhan, iwan karayawan, hantara nila magkay. Sa karuhi pagsukur nila, pakana khairan lahum. Mga karayawan, pagsukur nila, ganapan sinallahu subhanahu. Nabangaong karayawan, pagmaksiat nila, uno-uno na maksiat, mga anak ka po. Aun bay tak kato tanyo, sin Imam Dakula. Sin Imam Dakula yan, buko na masa na to. Imam, makaingat sin Quran. Imam, makaingat sin hadis. Imam, makaingat sin salasila. Al-Maasi. In uno-uno na tibay huan sin pagmaksiat. Maksiat asibi. Maksiat dakula. Tamhakul barakah. Mangig siya simbarakat. May tayad to. Sa babing kabuhi tanyo, piya akaran sintuhan barakat. Inrijiki na to, piya akaran sintuhan barakat. Inakal na to, impikilan na to, piya akaran sintuhan barakat. Hakuti kay mano siya magmaksiat.
Uno-uno na nga si maksiat. Asibi ibanda kula, mapapaslawong yung mga barakat ito. Ayan to. Muna-muna igon sintuan yung barakat. Barakat ha pangumulan niya. Napila taon na kauryadon niya. Inumul mo pila tahun, takabarakat na yan. Inuno-uno maksiat. Hinang sintao yan. Iyon na lawong sintuan ng barakat piara hapang umulan niya. Nabangwiro na barakat hapang umulan mo, no peng kagunahan. Ayan tuan. Iyon sintuan ng barakat. Hapag kaun niya, hapag inom niya. Oy ba? Masarapin pagkaun niya, masarapin pag-inom niya, masarapin katanya doon. Saka wala doon in barakat niya. Mangi pa ka raw kasudahan. Bukun. Siya yung mangi kasudahan, aun atulan din niya karon. Ikato. Iyon sintuhan ng barakat sa ilmu niya. Uno-uno na ilmu niya. Pabila nagmaksiat na siya. Iyon na laong sintuhan ng barakat. Insumunod. Iyon sintuhan ng barakat at pag-ibadat niya. Uy, nag-ibadat siya sa kaliway barakat na hoon. May tawa barakat siya nag-ibadat na siya. Wala niya iyaka ding kawayaan sintuhan. Nag-ibadat siya, nagmamasyat siya. Taingugin palman sintuhan at tungod sa bayang. Pawailun lil musallin. Kasiksaan ang mga tao nagsasambayan. Nabiya din ninway nagsambayan. Mangi pagkareo kasudan, nagsasambayang na siya siksaon. Nagsambayang siya kabayaan niya. Wala siya nagsambayang kabayaan sin nagdaak kaniya. Tayan mga tuan. Na, hajumlahan, iyon sintuhan imbarakat sin pag-araman niya. Iyon sintuhan ng barakat sin pagdunya na niya. Fala tajidu akallu baraka. Way nakabakan niya, misanda kuman, tiyo-tiyo barakat. Manglag siya sa buwangan, wayra. Sababim barakat, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. May tayad to inig, sanda kuman tiyo-tiyo aon, sa kaliway na, mimman asallahu wa rasulah. Hisiyo-siyo nagmaksiyat patuhan niya. Iwan panaraak sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kaniya. Ihun na sin Allah ta'ala. Lilingon na to marayaw mga anak kapo. Na. Kaya nga sa pabiyan, parman sin Allah ta'ala. Wallazi ja'a bis-sidq wa saddaqa bih. Amin nagdarasing kasabunnalan, nagatod sing kasabunnalan. Amun ang kanabiyan iwan sing karasulan. Wa saddaqa bihi, piyagkahakaran si mga bariman, usug ibang bariman babae. Ulaika humul muttaqun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sila yan, itangkis na mo di nga kamumulahan. Maita, piyakay nila ini pagtatangkis. Piyakay nila iminang sindaakan kikuyakan. Piyakay nila lumayo di nga mangi buka hamulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dayan mga to.
magkakunahan kita niyo hamasan na tuyo. Dahil nga sabab yan, aun wasihat sin ama pa anak, kiyawa nin wasihat hini, dahil nga mga kisah sin sahabat sin Nabi, hamak katul mukarrama iwan na Madinatul Munawwar. Nasa kali in kaun sin tau kisah biyahon kisah kita niya. Nga nakapubang na to pagkahagaraning kisah hamasa na to. Insala sila hamasa na to. Tuway na to pagkahagaran insala sila. Piyaita sin Tuhan panabi kisah sin mga sahabat. Uno yan. Annasu ija tahabbu tawasalu. Nagini ha anak niya, anak pa kaya yung paglasa. Tuway ikaw maingat manglasa, iban maingat kalasahan. Himasa na to ini, magpuri-purin tao. Magpalasa ka ari. Kadi siya maingat manglasa. Diha ini, apabila'y manusia yan, nagsama-sibo sila, nagkasiban, naglasa, kabayaan, sintuhan, tawasalo. Dumagpak sila, pakabayaan, sintuhan, butukin atay nila, butukin pito ang gautabaran nila, natitibuok sila, hakabayaan, sinallahu ta'ala. Wa ija tawasalo ta'awano. Apabila sila nabutuk hakabayaan, sintuhan, magtulong tabang. Naimasa na to ini bukon magtulong tabang, magsama-sama mangawa, magsama-sama kumawa. Ayaw panyari kawaw ning kaniya, ramisan imbukon kaniya kako saan long ni. Imbari iman baliskat. Mangdirihil, ayaw niya pari pangdihil imbukon da kaniya, misan ing kaniya, way kapinun niya. Maita, ganti anda sinallahu ta'ala, pataurunda sinallahu ta'ala, wang siya nang dihil hatulan. Taawano. Magtulong tabang. Bedi nindagbos, kabayaan sinallahu ta'ala. Nagtutulong tabangin madya na amasa na to ini, sa wala sadyaroon ing kabayaan sin Tuhan. Halom tabo, nagtutulong tabang. Hamul, nagtutulong tabang. Sa wala sadyaroon in pagtulong tabang kabayaan sinallahu ta'ala. Pagtulong tabang ay strategy nila. Sabi nila ang strategy si sinamoy mag-usaha. Wa ija tawasalu ta'awanu. Wa ija ta'awanu buriku. Pabila sila, nagkasila sana, nagbutok na kabayaan sintuhan, iwan nagtulong tabang, papagbarakatun na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nakitaan niyo, paragbusan niyo masa na tuwing. Bala, iwan mulka, iwan kasusahan, waliyatu billah. Wala doon yung barakat. Nagkakasilasa, wala doon yung barakat. Nagtutulong tawang, wala doon yung barakat. Nagbubutok, wala doon yung barakat. Yan tinwasihat sin ama pa anak niya. Hikarwa wasihat sin ama pa anak. Kun misla ta'ir. Hinangalaw niya biyasin sa kaulaulay ni kauyan manuk-manuk. Inlayo tuan. Tao pamanuk-manuk. Biyaslaw na sin sa kaulaulay ni kauyan manuk-manuk. Uy, may tao ni manuk-manuk. Ya'tihi rizku kulla sabahin wa masya. Manuk-manuk. Imbajit niya si mahinaat, madawhat niya. Imbajit niya sindoom, makawa niya.
intautuan, manaway luto, muhi, uyrong da maluto. Mengkan taga motor siya, taga tukol siya, taga katkat siya, taga utak siya, taga sanggut siya. Manuk-manuk, tuka niya rewan sikini. Ya'tihi rizko. Di magkalitin rizki niya, mabarakat. Kulla sabahin wa masa. Tiap-tiap mahinaatiwan, tiap-tiap mahapon. Makakaon siya singkatan, pangangaon. Dumatungin rizki niya. Si mahapon, si mahinaat, wala yu'ji ahadan. Way siya nakapangi. Way nahinang niya mangi. Papagkahin niya manuk-manuk, ibang papagkahin niya, amin piyapanjarisin to ha. Mga anak ka po. Way kuntara si manuk-manuk. Di magpangakkalim manuk-manuk, may makadhatulan. Kita yan to ha. Bangaon manuk-manuk. Di niya madawat, yung pagkaon niya si mahina at iban si mahapon, taon pagbadusa, hinangan niya kukulangan. Hihinangan niya ungan. Nawang yun di makaon, dahil nga sabab niya. Mga anak ka po, amad timpitwa, amad tinwasi at sinama, suwe kaulong nabiya manuk-manuk. Wayroon manuk-manuk na to, gihapdi. Wayroon manuk-manuk mga wasim pagkaon niya, aon kimaastulkan niya, iban aong kaastulan niya. Huway. Dahil nga sabab yan, nag-enjoy, nagkakasila si manuk-manuk. Imaya, magagad sila maya kata. Nah, ikato, unin wasihat sinama yan, paanak. Palyakun kalbaka kallu'lu. Inbaran mo mahal ka. Sa insahal ka habaran mo amunay na time. Hinangain atay mo labireng simbulawan. Labireng sinintan. Labireng hinangain matay mo musya. Musya intan. Hinangain pangatayan mo musya. Kaibukan singkatan. May tayo hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila rimayawin atay, rimayawin kataan. Pakitain Tuhan mo sinatay mo marayaw. Hikarwa, pakitain Tuhan mo, sinhinang mo marayaway sa puti. Mga anak ka po. Yari kita niyo hamasarumo ng pangatayan sinta. Di mahusay. Apabila rin magbalik, pakawayaan sinallahu ta'ala. Naunim gaita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim. Duway ang karayawan niya rihadunya kanila. Tiyatagamahan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala karayawan hadlaw kana. Uning karayawan tiyataw kanila minal kusur wan na'im wasairil malajjat. Tiyatawan sila palas. Magkakitain tawawi nilang nindesign kabayaan ko sinamuin bahay pagulaan ko. Tahun-tahun magpinda design si mga kabayan. Mga anak ka po.
bangkaw kyuya kan silingkat sindi nagparagbos tao way nalamod sin tao simpalas dito adlaw kana. Paibo ka inatay mo. Paibo ka impito ang gautabaran mo. Mga anak ka po. Lahum ma yasa'una inda rabbihim. Tiyatawaan sila sinallahu ta'ala sin kabayaan nila. Hadarat sinallahu ta'ala magpipi sila. Uno pende ita. Zalika jazaa'ul muhsinin. Ingkatan marayaw, ingkatan pinakamarayaw, wala dia dunya. Yariha dunya, sasaat tendayaw. Mga minitanda, mga baysikanda, naadlaw susungon, zalika jazaa'ul muhsinin. Inasabot karayawan niya to. Iyanugara sinallahu ta'ala mga tao muhsinin. Kalasahan niya, muhsinin. Indasyo sila yan, maingat magtuhan, maingat haraakan sintuhan, maingat tumangki sa liangan sintuhan, maingat sila magkahi, magkasilasa, magtulong taba. Zalika jazaa'ul muhsinin. Na mga anak ka po. Bang nabihat tindagbos, sing kabuhi na to. Unimbiyay ta di kato tanyo. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Di maitung, di mabilang bariman inang katawring kanyo. Sehingga paararun na tuwing kabayaan na to papiang Hindu sinabiring ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun din kaniya. Dahil naghatod siya sinding Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Di kita niyo makalamod. Kakabayaan sintuhan sa hingga. Yung sud na to. Yung kabuhi na to. Iwan kamatay na to. Pakabayaan sinallahu ta'ala. Paagaron. Papagtaatun patuhan. Papagibadatun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta takuna tabaan lima jitu bih. Sehingga paararun ni. Apiang Hindu hiatud mereka tu tanyo. Sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Nauno yan. Hayatun tayyibah. Magparayaw sing kabuhi dunya iwan kabuhi hadlaw kana. Biadi ini karayaw lillah agarun sadya ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala bang naaga din bihad turagbos palman sinallahu subhanahu wa ta'ala lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin. Tiyatagamahan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala sing karayawan labi rin sing karayawan na angan-angan nila riya dunya tiyatagama kanila si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala sabab wala sila namuting patuhan wala sila namuting panaraak sintuhan wala sila namuting pa tara sinallahu subhanahu wa ta'ala malaingkan nagmalilla sila. Yang himunal nila, yamalan nila, ing kabayaan sinallahu ta'ala, sambil nadawhat nila, nakakadto sila padarajat. Muhsinin, marayaw sila patuhan, marayaw man sila patuhan nila,
marayaw ra sila hantara nila magkahi. Na mura-murahan, tubtub na rin to, uuhon na to, in jasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, uuhon na to, in pituanggaw takbaran na to, pataallukon na to, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, in katan yariha dunya inihwin na to, in mara na to da, amura in iagad na to sadya, in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.